serikali ya Kongo iliona njaa iko mingi sana kwa watu, ikaenda fanya mkopo. Banki Mondiale ikakopa serikali ya Kongo, ikaonekana zile pesa zinapaswa kutumika kwa wakulima. Pikajele inajua ni kikundi ama ni ONG ambayo nasaidia watu kwa kuleta msaada wa kilimo kama vile miogo na kadhalika. Ndio Pikajele lengo la raia yenye kuna kuraia ni kupenda kumaliza njaa. Kupenda kumaliza njaa, na ndio maana nakwambia kuko filiere presque ine zenye Pikajele iko inapenda kumaliza njaa. Mimi nashukuru juu tunapanda mimea ya miogo, tunavuna, tunaendelea miradi ya kalanga tunavuna, lakini hiyo mwaka tunaona mabadiliko, hakuna mvula. Hizo mbegu sijazipata sababu sijapata mtu maalum ambaye anashirikiana na ile kundi na kunielezea na kunipatanisha na ile kundi. Mimi ndiko juu mfupe juu ya kuhusu wa mama, Pikajele endelee isituasaulike hapa Katanga juu tunapenda mlimo sana. Na ukiingia msoko hivi utakutanisha kigozi ya bunga iko presque 800 francs. Asa 800 francs tujiulize mimi na wewe journaliste. Ni juu ya nini? Eske hatuna bulongo? Eske hatuna mbegu ya mzuri? Eske serikali haiko kwa kusema sema kila siku njali iko na tusumbua? Lakini watu wanapaswa bakamati kilimo ndo maisha. Ujambo ndugu mtazamaji, matumaini yangu upo salama. Pia nakukaribisha kuitizama ni kipindi chetu cha kilimo. Kwa siku ya leo mko nami Biselua bya Mungu Anwarite, na ngambo ya ufundi tuko naye kaka Abu ambaye anakuwa akitengeneza mitambo ili uweze kuniona vizuri. Kwa siku ya leo tutakuwa tukiongelea tu maswali kuhusu kilimo, na vile vile tutakuwa na mtu mmoja wa mwanamemba wa Pikajele ambaye atakuwa akitujulisha mengi kuhusu Pikajele na vile vile lengo la Pikajele na wapi ambapo wameshafikia. Najua tu utaendelea kufaidika mengi, ubaki nasi usingetoka, ila ubaki nasi ili uweze kufaidika kujua mengi kuhusu ile Pikajele na vile vile kuhusu njia ya ndani ya tarafa la Fizi. Kwa siku ya leo tulitembelea ndani ya mashamba ya Katanga ambapo tumefaidika kuona mwanamemba mmoja wa kikundi hicho cha Pikajele. Anaweza kujifahamisha? Mimi wananitaka Engineer Sosten Kiano si Sosten. Niko agent inspection agriculture ya Fizi. Tena na kianka kitaka kuona. Unaweza kujua nini Pikajele? Ndio, Pikajele ni mradi wa serikali. Serikali ya Kongo iliona njaa iko mingi sana kwa watu, ikaenda fanya mkopo. Banki Mondiale ikakopa serikali ya Kongo, ikaonekana zile pesa zinapaswa kutumika kwa wakulima. Basi wakati serikali ya Kongo ilipewa ile mkopo, ikaona inapaswa tafuta wa partenaire wa kutumika nao. Ndio ikatafuta Pikajele. Kutafuta Pikajele ikaona sasa no, hiyo peka haiwezi ingia mteri, inapaswa tumika itafute wengine wa partenaire. Ndio katafuta ITA, ndio katafuta VSF, ndio katafuta Inops, ndio katafuta Ricolto. Na kila watu wako na filiere zenye wako wanatumika. Mimi tuko tunaongelea hapa, tuko mshamba ya muogo. Na wenye wanapewa hizo franga za Pikajele ni ITA. Ndio wako wanatumika mfiliere ya manioc. Ndio hivyo journalist. Sasa kipi ambacho kimeshafaulu kwa yale yote ambayo mmetaja hapo ya kufanya? Ndio, unajua Pikajele inakuja na kiamaliza umaskini kwenye kuko watu. Ni kusema ilionekana kwanza mbegu ni za kidogo sana mteritori ya Fizi. Basi ITA ilianza tia kwanza shamba ya kwanza ikakuwa kwanza champ primaire, katia champ secondaire, juu watu wapate mbegu. Ikaonekana kulikuwa mastructure za Fizi zaidi ya structure 12 ama zaidi ya association 12. Na hiyo association ndio ililima kila association hektare 5. Basi wakati balima ikaonekana ile association iko na mamambri
inapaswa sasa ba membre zao ba beneficier ile mimea tuseme ba beneficier ile miti ya miogo. Juu balionaka miti ilikuwa kidogo inapaswa ikuwe mingi sana, na hiyo miti ni variete na rokasi. Na gisi mnaona hapo mshamba ndio tuko tunapanda hapa. Sonana tunapanda sana huko. Ni yote ni msaada wa ITA kupitia Picagel. Ndio walifanya collaboration ama partenariat na inspection agriculture ya Fizi. Ndio ikapatia batu mbegu. Tuseme mbegu, kuko mbegu ya kalanga na kuko mbegu ya Picagel iko na lengo gani kwa raia? Ndio Picagel lengo la raia yenye kuna kwa raia ni kupenda kumaliza njaa. Kupenda kumaliza njaa, na ndio maana nakwambia kuko filiere presque ine zenye Picagel iko inapenda kumaliza njaa. Tukisema kilimo ni kupenda kumaliza njaa, na ile kufuga pamoja na kuvua. Na ndio maana tuko tunasemea Picagel. Ni kusema lengo ya Picagel inakuja hapa, inapenda kila mtu, kila mkongomani ajiretrouve, c'est-à-dire amalize njaa. Na ndio maana wakati alipewa ile pesa na Banki Mondiale ikaonekana watu wafanye mastructure ama makooperative. Juu msaada inapaswa kuwe itembele mule mstructure, parce ile ndo personne morale. Hawezi kia nipatia mie, juu mie niko personne physique. Na ndio maana ikaonekana banapaswa batumike na ile mastructure ama cooperative. Na wakati Picagel ikafanya partenariat na ITA, tumeanza nilisema ITA iko na ishi ama iko na ivre mu filiere ya manioc. Ikaonekana Fizi kuko wahaba wa mbegu. Basi kwa kuona kuko wahaba wa mbegu, ikaonekana anapasha tafute mastructure kwa presque structure 5. Na zile structure 5 ile makooperative, ikaonekana kila cooperative inapaswa ilime hektare 5 ya muogo. Juu nini mbegu zikuwe mingi sana. Basi wakati ilikuwa vile, ikaonekana ile makooperative après avoir kumaliza kupanda, ikakamata ile mbegu ikaanza patia ile mamambre kila mambre. Na kitu tunasema hapa vraiment territoire ya Fizi Picagel iko na impact ya mingi sana. Ukienda Nemba hivi tuko tunasema hapa po Nemba inajengewa mzuri, ni kwenda shindana, lakini grâce à Picagel inajenga pale po ya Nemba. Ukitoka hapo ukienda njia ya Mwandiga route de set agricole hivi iko inajengewa grâce à nini ya Picagel. Jitu tuko mshamba humo. So naona watu wako wanapanda mambegu kule. Kuko mbegu za muogo na kuko mbegu za kalanga. Ni grâce à Picagel ndio aliona sasa apatie watu de façon que kila watu wajiretrouve, tupunguze njala mwingine ama mu territoire ya Fizi. Apara kujenga zile mapona sema sijui barabara, kipi ambacho imeshafanya ingine? Kwa sababu kama nilielewa vizuri Picagel iko kwa ajili ya kupunguza njaa ndani ya tarafa letu la Fizi. Sasa kipi kinye alishafanya kwa ajili ya kupunguza njaa? Sio, nashukuru sana. Nasema Picagel inaendelea mzuri, na ile Picagel ni msaada kabisa, kila mkongomani apashe kwa approprier juu ya kumaliza njaa. Gisi nisema ni kusema hivi kitu tunasema hapa territoire ya Fizi, kwanza wamingi hawakuwa najua kupanda muogo, hawakuwa najua kupanda mpunga, lakini grâce à Picagel gisi likuya ilikia fundisha watu, wakaleta kwanza mbegu ya mzuri ya muhindi, kaleta ya mpunga, ikaleta mbegu ya mzuri ya muogo. Na kwa kumaliza njaa hizo noiza pale ni kusema na pasho sie bote tujiaproprie, si batoto kwanza ya komine ya Katanga. Jua nini? Juu bamingi wako wanaleta malalamiko waseme serikali ifanye kitu. Sasa serikali itafanya ni inaisha kuletea ile Picagel. Batu wanapashwa kwanza bakwe association ama ma cooperative. Juu mtu akishakuwa cooperative ndio utayua secret ya Picagel ni nini. Nilisema iko deja iko na evre. Kwanza ukifika hapa Katanga utakutanisha kuko mabiro ma depot ziko pale ama maentreprise na jengewa pale. Jua nini? Batu wako natoa vyakula kwa mashamba wanakiatia ma depot, na ile depot zitayala bure kama batu walimi. Na kwa kupenda sasa kumaliza njaa zaidi, ukifika Mkatanga ukifanya statistiki ya wanaume bamingi abende kwa mashamba, bamingi weshe kalia bulevi. Na ukiingia msoko hivi utakutanisha kigozi ya bunga iko presque 800 francs. Asa 800 francs tujiulize mimi na wewe journaliste, ni juu ya nini? Eske hatuna bulongo? Eske hatuna mbegu ya mzuri? Eske serikali haiko kwa kusema sema kila siku njali iko na tusumbua? Lakini watu wanapaswa bakamati kilimo ndo maisha. Ndio tukishakuwa na susia kilimo sie bote najua njaa
ipikajili itakuwa na impact sana mu territoire ya Fizi ama mu commune ya Katanga, kuona kweli serikali iko na jali watu wake. Nilisikia unagusia kama mko na madepo. Eske ndani ya zile depo zenu mnapatikana nini? Bo, kwa sasa depo mwakuwa kitu watu hii masiku ndio wanamaliza kujenga, na ile madepo ni ya wakulima. Hata wewe journalist unaweza kuya kama uko na shamba yako unavuna, unaleta bizaa vyako ama mimea unatia mule madepo. Haiko aseme depo ya mtu fulani. Hapana, ndio inaonekana mbegu za mingi ukileta mbegu kitia nyumba zitaoza. Lakini ukitia depo ni nafasi nzuri sana kuchungia mbegu zako ama mimea yako kwa kuchunga wengine wakati ama msezo wengine upande. Pikajele iko na miaka ngapi? Bo, ili pikajele gisi tuko tunatumika hapa shakuwa na miaka 3. Pikajele iko na miaka 3 iko natumika. Na gisi nilisema mwanzo, nilisema pikajele inakuja kwa kumaliza njaa. Msikilizaji wangu au mtazamaji wangu, kama vile nilivyokuambia, tuko na kipindi cha Pikajele ambacho kinakuwa kikitoa msaada kwa walimaji vile vile na kwa watu wengine. Tunakuwa na mmoja mama hapa ambaye ni mchuuzi, naye anaweza kutujulisha kile ambacho anafahamu kupitia Pikajele. Unaweza kujitambulisha? Mimi kwa jina naitwa Maombi Ndabwiza Christine. Niko mkaaji wa Katanga. Tulitaka tujue mere ni kipi ambacho unafahamu kuhusu Pikajele. Pikajele inajua ni kikundi ama ni ONG ambayo nasaidia watu kwa kuleta msaada wa kilimo kama vile miogo na kadhalika. Na kama vile unavyotoka kujua, umeshawahi kuona mtu ambaye anafaidika kupitia biashara hivi? Ndiyo, kwangu mimi naweza sema sijaona, lakini nishasikia ile kipindi kama inapita na ile ONG kama inatembea kubatu na kuwasaidia. Aya, kama vile hapa kwenu mnazoea kupanda mbegu gani? Hapa kwetu Katanga tunazoea kupanda mbegu ya kumuguru. Hiyo mbegu inatokea wapi? Hii mbegu tunaweza sema ilitokea ngambo ya Uvira, ndo tukaipata sehemu za huku kwetu Fizi. Nadhani wewe ni mlimaji? Ndiyo. Sasa kwa nini au yabahatika kupata hizo mbegu ambazo Pikajele inakuwa inapanda? Hizo mbegu sijazipata sababu sijapata mtu maalum ambaye anashirikiana na ile kundi na kunielezea na kunipatanisha na ile kundi. Kama vile nimeelewa, mwanamemba wa Pikajele alisema inasaidia kwa walimaji bila kutosha hata makuta moja. Yani kwa yule mlimaji anakuwa anamsaidia kwa bure. Sasa sielewi kwa nini wewe haujafaidi. Mimi nikipata mlango ya Pikajele nitafaidikia sababu na mimi nitaipenda, iko na mafaa kwangu. Nakushukuru. Merci dada, na mimi nakushukuru. Labda unaweza kuwa na ujumbe mfupi kwa Pikajele? Ndiyo, ujumbe fupi ni hii. Na mimi nahitaji, mimi mkaaji wa hapa Katanga, nahitaji msaada kupitia Pikajele. Asante. Asante dada. Kwa majina Asende Bonyemu Ntebwa Pakatanga. Tulitaka tujue unajua nini kuhusu Pikajele? Jua Pikajele jua maendeleo. Tunapokea miradi mbalimbali kuhusu, tunapokea miogo, makalanga. Tunashukuru sana. Na bazidi kutembelea. Tunapatia sie nani molari wa kutumika jua Pikajele. Ulianzaje kupokea vitu vya Pikajele? Nilijiunga nao ndio nianza kupokea vitu vya Pikajele. Ulijiunga namna gani? Juu ya wakulima. Najua wakulima wako wengi, sijui wewe umefanya nini ili uungane nao. Juu mimi napenda ulimaji, wao nilijiunga nao. Umewakuta wapi? Hapa Katanga. Umekutana na aje juu mpaka wakafikia kukupatia vitu vyao ili uanze kilimo nao? Nikuta ilikuwa na seminari moja nikajiunga nao, pata ile mafunzo nikaifurahia. Nikajiunga nao mara moja. Mlikuwa mnajuana aiza na mtu mmoja au je? Jua papa mmoja hivi nataka akiana Swedi. Mimi nilijuaka ngurupe yao. Na balikuambia unaungana nabo kwa nini? Juu ya mlimu toshe njaa hapa kutitwara ya Fizi. Na baada ya hapo nini ambacho kimeshafanyika au kimesha kufaidisha ngambo yao? Mimi nashukuru juu tunapanda mimea ya miogo, tunavuna, tunaendelea miradi ya kalanga tunavuna, lakini hiyo mwaka tunaona mabadiliko, hakuna mvula. Ndio tunapenda tuna retard.
lakini yote ya Mwenyezi Mungu. Mvula kishanyesha, ingine miradi yenyewe tunaendelea nayo, tutafaulu. Na baada ya kulima unavuna ile mimea yako na kuona ifanya namna gani? Tunajua nyingine magrupu inabatisha ile miradi na wanapanda. Na baada ya hapo tunaendelea juu ya wamama wa magrupe mbalimbali juu ya kuendelesha ile miradi yetu na mikopo mbalimbali. Unaweza kuwa na ujumbe mfupi? Mimi niko ujumbe mfupi juu ya kuhusu wamama, pika jeri endelee, isituwasaulike hapa Katanga juu tunapenda mlimo sana. Labda tu nikuulize swali la mwisho, wamekuambia ili kujiunga nao inalomba nini na nini? Hailombe kitu, lakini mimi kwa nimemba wale wanajitolea juu kuhusu marehemu seminari mbalimbali na kuelewa gisi wanafanyaka mpika jeri. Nilisikia kuna kuwa mama ambaye anataka kujiunga naye, mea ajui atajiunga nanyi namna gani? Mimi naweza ya ule mama kama unamjua na muelewa mlekese kwangu, mimi asende bonyemo niteba Pakatanga mafunzo, nitapatia mafunzo yote juu ya pika jeri. Je, utamlomba pesa ili ajiandikishe nani? Sitamlomba pesa. Akuje tu tuendeleshe miradi hapa kwetu, fukuze njala. Nakushukuru. Merci. Mtazamaji wangu, tunapatikana ndani ya madepozi moja za Pikajele, na kama vile muhusika alivyoongea amjapatikana kitu, ila tu anaweza tuambia ana estime inakuwa na miezi ngapi toka ijengewe. Bon, ndio nisema hii depo ni miezi 3 na hivi ishaisha. Na tukiangalia kwa nyuma nilisema parmi ile mastructure ama cooperative zilipata ile msaada ya Pikajele. Kabas imepata na ndio maana umeona wamejenga hizi depo hapa Katanga. Na baada ya hapo mnawaza kuweka vitu kwa siku gani au mwaka gani? Ndio gisi washamaliza kutengeneza ama kujenga, inawezekana sasa hivi depo ishakuwa wazi, banafaa tunachunga sasa tufanye remise reprise. Maana kibale banye wajenga fanya remise reprise na hii cooperative ndo sasa watu wanafungua sama activite ya kutia ma produit ma depo. Na kuhusu projet ya samaki nayo je, inaishia wapi? Ndio projet wa samaki inaendelea vizuri. Inaendelea vizuri juu samaki zishakuwa mzuri sana, na ningilipendelea mnapaswa kufika kule mnaangalia gisi projet ya Pikajele inaendelea. Itakuwa tunasema tu ma absere tunapenda ma concret. Na mnazifaka namna gani au mnawaza kuzifanya namna gani baada ya hapo? Bo, kwa kuona tu unaona njaa iko mingi sana Mufizi, ndio maana tufikiria kufuga masamaki. Na ile kufuga masamaki na tusaidia kwanza kuproteger environnement. Juu kiangalia vizuri samaki za mingi zishakufa, maespesi ya mingi sana ishapotea. Jua nini? Watu wako na roho kiolela, lakini tuliona pana kwa kupenda kuproteger ile maespesi ya samaki ama ya samaki, ndio maana tuliona tufuge masamaki juu watu wako napata chakula haraka sana pasipo kuhangaika. Bo, niliuliza sijui kama mnaweza ziuzisha au mtazifanya namna gani. Ile ndio nataka mwangaza kidogo kuhusu zile samaki. Ndio, hakuna nyingine mwangaza fulani tofauti ya kuuzisha. Après avoir zikishakomala watu wanakamata wanauzisha na kupunguza ile malnutrition yenye inasumbua watu sana mu territoire ya Fizi. Sijui unaweza kuwa na lengo gani au neno lako la mwisho? Bo, neno langu la mwisho, kitu ya kwanza nabashukuru journaliste kwa kututembelea. Na kitu ya pili naweza penda tusensibiliser watu wote, watu wajiimplique mkilimo. Kwanza we journaliste, kwanza ba policier, kwanza ba administrateur, kwanza ba chef de secteur, kwanza ba maire de la ville, kwanza ba motard, ba féticheur, ba journaliste, na watu wote, c'est-à-dire watu wajiimplique kwa kulima. Dutu kishalima kila mtu atakuwa anatia chakula nyumba yake. Hii njala haitakuwa. Hii kigozi kuna uzikana kigozi kimoya 1000 francs haitakuwa. Jua nini chakula iko mingi. Na ingine kusema ba garçon hapa Katanga bako wanafanya exode rural, banatoka hapo wanaenda ishi mavile. Oro mavile hamuna kitu. Ili yote vile inapaswa wewe journaliste, kazi yako unapaswa kuwa na sensibiliser watu wakuwa na bakweni ile culture ya kuikala kwao na kuwa na jimplique kwa kulima jua kupunguza njala. Asante. Mimi nashukuru. Kama vile unatoka kutuona mpendwa mtazamaji, hapa ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambacho tulikuwa na mwanamemba mmoja wa
Wapika jele, najua umefahamu mengi na yamekufurahisha vile vile. Ulikuwa na mitu Biselua bya Mungu Anuarite, na ngambo ya pili tulikuwa naye kaka Abu ambaye amekuwa akishikilia mitambo. Tunakuaga tukisema kwaherini.